Assalamu alaikum. Babu Gent elde. Zamanımız var. Aylana böyle biz. Aktan çık reportajçıklar oturuyoruz baydan. Çırt kaparımız yok. Ne var ne yok bayda tavuğun altında bile almadık. Bayda bulup basıp koydan mazallı tavuğu var edi. Kaşka tavuğu Allah da bilgen atı. Kaşka da mı? Yani lakir geleyik ki tavuğlu karnaşlarımızla uğramları da tarım oldu sırası o raklar. Ama şu geldi kızdırıp geliyor biz. Yani malay bizim yerine girsek malay bol kalat. Tabiat turağança turat. Çançaklanmay ama bu yerde biz bağala bulurlar bizne. Ama gözleri qarayt var da bizge. Başka millet yaşasa bayda yurtda qurutup boşarıq edi. Qurutup da görək bizden de bizge ama gözleri qarayt men sırtın. En düşkükende çat bayda ne de. Вечная стройка. En dolayda mallı azat da görünürlü az. Aslında 3 günden beri derkeligin içinge bir mal görünmeyecek yolla. Buğan sabanla hans ösüp, hansı da çalıp zıraflıkka mayine gibi de var sınakta. Şu normal netmaydı. Ata yurtumuz çalay. Vallahi da bana şu normaller. Tak yolçukta ama teber aytırga teberdiге барган жолчук ошой даже улуу Карачайга барган жол ошой алай ма уже жол типичный Карачай Малкар жол болду тарчык поворотлары була только bir zat seyrisindер менин бу чегетник деп байда по идее чегет болмайын байда мал күтүлгөн кышлыкла жайлыкка боло керек эди. Bayda mal da bart mandağı görünürler jaylıqqa. Eli köp zamanda bayda mal tuturgan bazar bermey turğulla. Allah çeget basıp koygan. Eli başka jurum bardı bayda. Turistler varlar, köp maşına yürüdük baydan da. Vararız. Çeget, cerit çeget. Doğuz ne bilgen bir yere. Narat sat görünmeydi. Narat, nızı ol örgerekçe çıksak görünük ola. Abayda ne değil suyun altına. İsmail Hacı Yaşanam soğukçu ne yaptıydı? Karasu, Balkarski, sağ olsun. Ma Karasu'nun altına Malkar tilde, Tavul tilde aytalım. Ama onu ben internette görgen. Ma toplay vermek bayda İsmail Hacı. Ben bunu internette gördüm, daha köp olmayın. Karaçay'dan yaşta gelip ketkenler. Nat bizinde görmeyebileceğiz, onu da genelde. Saat görüşkün de teyik. Esin taşlan cibetken orlan değil mi otur beregindeki? O vay, layık Malkar'da vay balık tuldu. Gel karayık. Bek ergenaline bek tapçı atılgan da. Mağma garaz. Halik. Bir geliyor. Abayda
установлен в честь 70-летия Черекского восстания балкарских крестьян в 1913 году. Ескертме салынганы 1983 жыл, июнь. То есть коммунистен заманы салынган. Массовое антифеодальное выступление крестьян Черекского ущелья 13 жылда. Вовеки не забудем вступивших с огнем в спор. Они, как звезды, людям сияют до сих пор. Казым Мечиев. Меченен Казымбек оңлу поеты біз айтырға. Вожаками народных восстаний выступили Мырза Цураев, Хаджи Мурза Мукаев, Бейсултан Таулуев, Магомед Ураков и другие. Енді Аллах айтсам, оны Черекский восстанияңда тентіп бір қарайық, не дегелдігіне, не мағанасы бар еденік, восстание болғанды. Қарағыз мамдылай таштаны көрем, сөйлек таштанайда. Бұлай таштаны ел тарқашта, жер тепедеген сатты қозалды да, қаман налай төгерек таштаны шығылды. Мағым андалды суда бартпайды. Жоғырақ шықтан қарайық. Мауқар байрақ. Машалла, бегәрі байрақты. Көк бағарағыз, көк бағар бір бетті ол. Менге тауыбызды байды. Сеанба, пока жабайым.